metero kwanga kuri ibyo ntukura ntabwo uko ngiye kujya gusenga. Urabona neza. Ego asesheri wafunze bisana ubundi ukanateruza neza. Ego komanda undi yobotihuti ninyi. Urabaza? Niyo mpamvu numvaga umuyaga mu mbare nawe ubundi kibe ibi byakurebaga. Nzana icyo gikoma n'inyweye. Ese umugabo ukunda igikoma ubundi ugazumva igikomye mu nzu we. Uhere muri aka kajayi cyangwa muzane muri ka karindwi umenyereye. You know what I need to tell you? Ngo apfuye muri voli. Ubundi iryo jwi ryo riba rikanga abana. Pfa kunzanira muri ka kajayi ariko ntukajya uvuga ijage ntukaneza abantu. Uvuga ka gakombe gato namenyere kunywera. Amahoro kurokore. Amahoro. Ese ashimwe dia. Nahimbaza. None wewe uraje gusenga. Ego ko mwana yanjye. Ubu ntitwakerewe ra? Twakerewe rwose. None je naho nakererwa gusenga. Narinje kukurangira tujyane. Tujyane gusenga. Tujyane gusenga. Nanjye nari umwana hariya hepfo amaturo kumvujishiriza. Amaturo? None usigaye utura amaturo wayavunjisha? Mu nzira nyine ndiko ndaza nyine kagira inkuru rero nzira nyine ntabura n'imuzeye bijyanye ababyita iki ibihunyo nabura n'ibihunyo bimeze nka kijya gikoma nyine biriya bikoma ni mama w'abana uba wabiteretse arangera hano ngo n'ibikoma nta mugabo w'igikoma nta mugabo w'igikoma kuko ntiwakumva igikoma ahubwo ibyo naba nkubwira jewe ndakunda gusenga yewe ukererwa rero ikibazo cyane nyine nagiraga ngo uba ugiye ku rusengero uba uhasusurutsa nanjye ndaje dore ndaje ndagusanga imbere nigi amahoro yego mengo ujya mukozi w'Imana ari umusuma none umuntu abona abantu atabika igikoma yarenze inda nini ya ubu si iki gikoma ngo ni icya rudomoro nanjye nzi kwirwara rudomoro ze rudomoro ko ari icyinda yanjye mugabo nawe nibagiwe agapfukamunwa nagira ndetse ugarutse kugira nziza agapfukamunwa n'ubundi none se ubwo ugarutse kugira none je ko nari ndakibagwe nagira usanga apfukamunwa kakugenza agakira ngo utiza akangaba ngahe hute ndaba ngusanga ndasebye ntari sebeye